Mwanchumulikira bono chiragire Chinsa Isato chia bono butukona nenga kene go kwarigania SMS ya mangana majya nyaro kumanyigati yari twabere to kwarigania kurose mambya yarenge ndambe go ikachinse chika bono chia bono margoba ekera bono biro ne Chinsa bigendrete kumnyoka aseri tukeli gabono oneri ya Jumatatu starikine chibono emerongebere umutinyo gatatu mwaka bochiri bubere na merongebere ne tato na mange habereka okorekana nyaro bono korobeka no gotindi nigo wakorekana ase Chinsemo gati yali atoko chikomulekera so imeboigo na bokwendera gotobwatia oetera sensemeria mitandao ya Facebook Ndizi TV News the digital na boiga sensemeria YouTube na bokotana buna Ndizi TV News litanganike gima tikatonyora mangana ya senchera yoko ya chuta. As a result, this morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. Okorobekana kwa lero nigo kwerera ogosira gwe chiringi bilioni 2 mu Nairobi asansemo yobonjeri yotebiro mukonyi bo murai wenseri gadhigashawa. Anapita kila Jumatatu kutakuwa na mgomo, kutakuwa na maandamano sasa. Okorobekana oko nigo kwarengo muchakano bono nigo turabe tokorobekana kirali tukolia Jumatatu tebiro murewe kyamagia ODM murera morodinga. As we speak, somebody has been shot at Jacaranda, Embakasi East constituency, and 2 people killed at Kibra constituency. Asokorobekana kweli tukolia lera abantu batatu nigo bakwa masasi gose chimbunde babere bakure tobire babu wino. Asa yamona yanda manga isaranso ikabona seri bonyale ko gosansa muranero tokobwateranera goitera somuno bwimanyiryo igakoroka Joshua Auta ireterana inchenkoroka Vincent Onyancha. Igotoko chaka nokorobekana ukubona okwabereko okorekana se Chinsemo sense ya Kenya kolengana nokogania korukwa bete kukiranigwa nekyama kia osomo bwazimio ense yo murewe kyama kia ODM imeje county ya Kisii gokorobekana okugwa korekana kolena abantu abakemono baba wesokia anena soko bwaterana asokorobekana kweli tukolia robuno mulikeito Mirded Mumanyi agotomanya. Rituko liria liaganyereire na bakenya abange eliobo igoli ararigwa no moraibwe kyamagia ODM Raila Odinga kobali tukolia maandamano ime ya Kenya nigo omubaro bwa bakenya abange besokia Chinsemo iliogotenana na Odinga ase akomocha serikali asogotekerania chira asaba Kenya. Imeye county ya Kisii nigo abananchi besokia nonya omubaro orengomoke ase around about yo mochobosongo ase okomubwate sia Raila Odinga ase nonya nabaigo batebire obogima nigo bagendete gokonga kegima amatuko karwetu 100 days twatebe tugunga president William Ruto ngo yeri arenge binde bona igachinjara cyabere kinyumba twasinyirunga itogo chigocha abande bara babugata abana kakishu ali president utare waje nyemiremo yago sinyire otoero mugako yo papa asugume Kenya yaito posendo tu aromorebe lakini egendo kero kinda tembate ya bananchi bonse igabamanya ngaruto no mokoro rute kerare gwita kerase gare batebange serikali ya uchukunda ne ya boda boda na mama mboga kari gukwana kende gwetani kire kia itete round akungaine lya bate bijana nganinwe agote baba ngina ninwe bono ga kitari mubi egendo kerige korukunga no imukie bible igoro oirimo kiange bible igoro tebanga rai Ruto ingachorire oyo boda boda. Mimi natambua Raila Amolo Odinga tu mimi hata bibi wezi fosiwa usipewe mwanamke wa wenyewe utaki bibi unatafuta yule bibi mwenye anakufurahisha. Mimi nilipigia Raila kura najua is chief ya mimi napenda Raila mwako mmoja watebanga Raila inua matajiri muri Kenya paka abantu beti kanisa mwatene nire imara motebenga kiense akobeka biri uyone roko rwanere gitomoro jina tobanjera toigote gatia bananchi abwoni gobagania omoraibwense Dr. William Ruto gocha komotegerera Raila Odinga iliyogokonya abakenya abange bari kwanje banyarako bakomirana na Raila banyarako bakoro barore na kibaranyarako bakokonye ense ekegere ense gukire gosi no mugambi Raila Amolo tongo wake ngambe muri Kenya gwarete ya mangana devolution iyo gerete kurwanira the common mwananchi we love you Raila Amolo Odinga
igitokero Raila igitokero William Ruto yore president yetu twari gusaba onyina maandamano watare koboronye ndikwari gwancha mumirane na Raila Amolo Odinga ni munyarago mugotorie ense yetu ya Kenya Nonyala boigo abakomobwatesia omorai bwense ni gobagania aigwe chinga kicinyororo goikerania amaganio y'abananchi chinga kinyororo agere arrobio kumanane ntomayete ngatua mochorete nande nago tawangere kurwazo na tokonye hase chinga kiecho omonyakerogo bwe kiama gya ODM Kisii Ondieki nigo abagania abananchi gwesokia asobonge asomorembe eliokobwatesia Raila Odinga ekiagera obogimani gobagendete gokonga kegima moro jasbikre serikali yeroro tigo tokonye igo lasma moje isku lasma to protest na toya ndo protestie na ende no nyino yorenka imata no motenga ebintu byakirigo serikali yetu turabia igo wekato demonstrative tutwara maandamano tobakani kagera bayi boigo nigo omo MCA bwe wadi ya Gesusu agikeria amandamano asagania abananchi gokora emeremo yabo ya butambe tinga omo Gusii ororire mutwe ororire nga amandamano tagocha komokonya maandamano tago koletera ndagira mesa iguru onye shida kero tigabarai bari bachorire ba address shida iguchia samo president wose asabantu bali bagusikaina na manganaye Koripotalia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Mamanyi Biamono omurikito Mildred Mamanyi sorobo churwa senchera yobo ikirano gotigana nere Mildred Mamanyi totigara boigasa mangana lenga tokorobekana kweli tokolia lero imeye county ya Nyamira ni gobono erigati chinsemo chiria bwatani abange anakurwa sensemo ya Azimio 1 Kenya beso kina okora okorobekano gotindi no nabo imeye county yo ni gobatere buna okonga kwobogima ngati ebintu buli bakwe murunganiria nani gwa moiro murebeke magya ODM ra Odinga okobokono murikito kurwa se county ya Nyamira jobuma ange agotomanya Omochie Onyamira babugoretie amabango alikire punguza bei ya unga chisuguri ebichiko nebiburugo bakora n'umurai w'abasaye ekyombe kya Azimio Dennis Marube nomo MCA okyabonyoru Vincent Benecha ababwatani ba Azimio kurwa se county Nyamira mbakora okorobekana ogotindi Omurai w'abasaye ekyombe kya Azimio county Nyamira Dennis Marube nagikeria ogokongo gwekerengo kyobogima ebe ya mafuta mbuyere enagira nyumba mbuyere obosimoro emeremo mubwate boigo enganenda ati abayirera okorobekana kwabo na sengencho yokwebo kwa bamenyi be county Nyamira ase ogochoro kwa mabaga ya serikali mulisikia waliahidi vijana kazi mmepata hiyo kazi yule mwingine pia alipigiwa na wauni wake si ndio lakini sasa niwaulize katika CAS katika nyadhifa zote katika vio zote Gusii tunatosha vio ensemo yaye omwemsio kyabonyoru Vincent Benecha natukuterare ogochoro kumurai bwense Dr. William Ruto asate abobochori obumbwa bwate obwasioku ntoye tambwetu esababu ntoye akerete kura etwakerete Papa Raila Amolo Odinga chikura gosabana taribo obokora nobokabara noboturutumbo bakorete ntogo chigwancherana ilifanya uchaguzi bambia ndio maana mnaona Kenya wanahangaika so sisi tunaomba kwamba sava iweze kufunguliwa mnakubali wafungue sava namochia serikali asekagire gotumika enibo yaye bobe ikirire ogokongo gwekerengo kyobogima basinyirwe serikali aseme tienyi saba igari state out bagutumia siringi bilioni 7 aseme emetienyi saba yoka egera omwananchi arenjare kabire imoigotete abanyanyimbo maikirana ensemeyo nagotingia oboreni kurwase county Nyamira
Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mono humurikito kurwase county ya Nyamira Job Maangi asorobo churwa sinchira ayobo ikiranu monchu murikire bono kwandra kumurikira ibo gote tumurikira se county ya Nyamira omubunge o West Mogrango Steve Mogaka abuna abwatani bande ba ODM na bwana nsema yazimio 1 Kenya ni gari ganibo ikirano gatambukiro yazimio 1 Kenya aso korokoro bekana lituko lyalero kolengana Steve Mogaka ni gatabere buna se katiba ni anchirete okurobekana anasukwe murunganiria ebintu biri bitali byengencha sensemo ya eniganya rekomuche wali bakomerera yokorobekana ogwakolekana Chinsemo ao anene ase Isato ya Kenya aro ukurobekana ngwanjire it is within the law na ina yatembe mutambe muntu ndubwensi ogechibu nenchira ibintu bikogendrase ya essence ya Kenya naba anjire gosoka akorumuru na inche umujumbe ku West Mogrango ekerongo soa safe law ya bunge na intungo so kitole Chinsa se azebintu bikolero biyeta hotel asibigo korubobe uikana ende hotel mtua encha tugwa serikali na aba jumbe bali tochole asekia magia Jubilee lakini yuko babwatia na asemere memia nimero ya Kenya nere sababu ekerumu president ya tebire ngo chale wiki ye Gusii ngochaga alisirunga atua nchere toa sie industrial park nege tikie ndege amangana yigo tukumugwatsi gukora na kira ibo igagendere tinyiro no kurobekana gotindi ni gobono gwakolekana imeyo mucho Nairobi no enabo eganga yumuraiwe kama KODM rera morodinga mona bwatani bazimio goso gatikati yo mucho Nairobi gose CBD nigo yatumire nyasema iga yabanyanyimbo kunyara gotanga omurayo yuna bwatani bande barenga senseme gati ya barera morodinga omukonyo ye Mathakarua Stephen Kalonzo Musyoka gati ya bande nigo batangwa amono mugando monene olenge maiga yabo abanyanyimbo nigo batanga oteyabuna baisogoso gatikati yomucho Nairobi ni gobare gocha gosaria bintu gento kiraba nyimbo konyara ko batanga na gotancherwa goso gati yomochi oyo Nairobi no nabo asokorobekana kuboigo ni gochinga kyochi yaroka na buna ni go amache yokweyagia anyara kotumekwa aywari ye kigari cya serikali anye asabali bamereria gotaka goso gochi asensemeyo ni gochinga kyochi no nabo kuburukana kwa ene kiwa nesa gasagene nekigima abwasa watani ba ODM nabo igone byamabinde inseri ya buliri azimio abanyara gotigerwa abande kunyara gosherwa macha yokoyagia abwase amaryogi yoso amaryoki yokurusia amariga maiso anyara kubwatukwa gochi ase abwatane yabo bazimio chinga kichibo igoni gokungusana na kwene kiwagati y'abanyanyimbo ase kolende nonye nabo bayimokie sabari yabo Chinsemo chinde maiga yogo tangwa gotaso gati yo mucho Nairobi go sensemo ya CBD. Maiga yenseme yuni gomrewe kama gaudi emrera morodinga imokesa bali Chinsemo agati yabansemo yakamukunji mucho Nairobi au banasanyara gosangana amenyekuru asenseme yerera kokwana kurwa roni ganyaraga komanye aba Kenya buna serikali nechikomo chigwa kira litukulia Jumatatu asekerenga buna azimio 1 Kenya ni gobono barobereti akorobekana kwabo na ni gokorabe ko kolekana kire hiki elibondera litukulia Jumatatu asokorobekana goko murunganiria obokoreri bwe serikali ni chinga kechirerate yabuna ni gobagana chisava ko igurwa anaso bwibwe chikura hobwa gote yabuna ni gobweta sobo chori bonebwa abete bogoeta nona bora ira ni gamentre ka gote yabuna ogokina kwa magori yebintu byengencho ngati yali baganeti anyali kuligirirwa na serikali ya Kenya kwanza. Tumefika leo, tumekuwa na maandamano town. Kini jamaa wamepiga teargas, wameleta polisi kutuzuia sisi, wamevunja katiba na sheria, kwa sababu tumekuwa tumepeana notice ya kwamba Jumatatu Wakenya wote watakuwa na maandamano ya kiamani. Na leo wameshikwa na uoga, lakini mama bado hiyo ni kiwanja
leo ni kidogo, tutaendelea mpaka tufike kule tunaelekea. Hili mambo bado, tumeanza vita kila Jumatatu kutakuwa na mgomo, kutakuwa na maandamano. Sawa. Vita imeanza, sawa, haitaisha mpaka Wakenya mpate haki yao. Mko tayari? Na boigo gotigara na kumurekera mangana renge tokorobekana yuana baka korekana litukulia boigo tomurekera sensemo ya Nairobi asokorobekana kanene kwa robeire na boigo kwa bako korekana chinga kichyo omo seneta boy county ya Nairobi Edwin Sifuna hamuna abwatani bande ba ODM nigo bayishande ko kubuyara kwa abwatani abanene bye kyama gya ODM abo bona gati ya wali minority leader anene asebunge senate osobono muraibu abanga asebunge senate magayo ko kubuyara gati ya abwatani abo imeye county ya Nairobi nigo no baga nigetambo kirokia bwango koirwa elibona abwatane oba ODM banyara kobe kubiyara babe bakoigorerwa gati ya abwatana obo igoni go bateru nambali go chugwanchira ne serikali ya Kenya kwanza koendera ko basegesegia abwatane bazimye one Kenya karoba ko murunganiriya ogokonga kubugima. Senator, are there leaders who have been arrested? Yeah, they have arrested. How many leaders? Tumemaliza kazi, sisi tunaenda nyumbani. Sasa Beatrice, Senator wa Kilifi Senator? Yeah, Kilifi Senator has been arrested. Yeah, na alikuwa arrested tukiwa ndani ya KICC. Sasa unashangaa kwani wakienda kwa ofisi yao ni shida. Why are you being arrested because of what? Ni senators wako kazi. You are looking the wrong side. So, look here. Sisi tunashangaa. Wakili munaenda? Where are you heading wakili? We are just walking. Sasa sisi tumesikia watu wetu. Na Hassan Semo ya Kibera yubone kutoka imeye kaunti ya Nairobi yagotebekana gati Chinsa chiriye kema kalikia ODM kiwata watania bange na baga bakichukura gochia senseme yoni gokorobekana kubego gwakolekana achinga kichubo igono nabo abanyanyimbo ni gwabeko na gotingi obore ndio botindi ane senseme yo ya Kibera seri tukulia lero na bokorobekana okuni go kwabako kolekana ase enseme yiga na bamangana renga sema goso mugasolero. Ni vile tu gari iko na karatasi. Boigo imeye county ya Nakuru korobekana kungo tigareti magega maiga yeyo kabero monagalibwe bunge ya county ya Nakuru kobe kubyara seri tukolia lero boigo rumonyakero bwe kema gaudi emase county ya Nakuru nigonera be kubyara kunene gatigara ko moche serikali na gotebuna okorobekana okunigo kwalenge kwengencho asa mochire serikali na kugani okorobekana okugendera elikonyara ko mwegerero mo Kenya obutambe peleka wao peleka ndani. Sasa hivi picha. Wananchi wanataka unga, wananchi wanataka mafuta. Mchukacheni. Go abasai kurwa Chinsemo aboigo nigo besokia sobongeli sukolia lero elikonyara kubwatana na omuboli bwazimia sokoro korobekana Chinsemo gati yabasao bono nigo batebere bunambali go chuwanja go segasigi wane serikali ekerobagandrete kwe murunganiria igoro yo gukora aho konga kubugima nigo chinga kiyecho babure serikali ya Kenya kwanza go ikirania chira cya ose yabalirete enga kiyechi kambena batebuna mbagandre kubwatsi murewe kema gaudi emrera morodinga elikone kibuna nkonyara wali bintu byengencho na boigo amagoli konyara kwirana
ase elikunyara korobia obugima. Tunataka 2023 letwe ndio tusikie hata utamu ya maandamano. Maandamano bila kazi maandamano. Ndio watu wako waache watoke kwa njia tuweze tao ama ni aje? Barabara mlipata huko. Msifunge barabara. Mnafunga barabara. Waache kufunga barabara. Barabara ni ya watu wa Kenya. Barabara ni ya watu wa Kenya bwana. Na sisi wote ni wa Kenya kama yeye. Bwana anatufungia kama ni amani tukaambiwa tuvae white. Sasa hizi ni nini shwari? Hiyo tunawashwa. Na chinga kiche babunge bakorano bunge babo wina mana bwatani bande bakenya ba ODM ni gobono chinga kiche barokane kwe murungania asoko kubyara kwa bwatani ba azimio aseri tukulia rero korengana babo wino ni gate bire buna abasaya batatu nabayigo sabantu batatu aseri tukulia rero sokorobekana kwa bako korekana ni gobara swa gosabwa tokore chimbunde asekurwa sensemo ya Kibra iyo gotoke mu mucyo Nairobi abantu babere bakure asokorobekana kwa korekana tukulia rero ko maega yokora swa n'abanyanyimbo. First, I want to condemn the arbitrary arrest of our leaders. And as we speak, our minority leader, Honorable Wandai, has been taken to Kiambu. We don't know what they want to do to him at Kiambu. Number two, I condemn the killing of our supporters, the killings of our supporters. As we speak, somebody has been shot at Jacaranda, Embakasi East constituency, and 2 people killed at Kibra constituency. Ruto, you talked about not using, misusing, and abusing the police. But what are we seeing as at now? And I want to tell you that this is just the beginning. We shall not relent. We are coming. This is just the beginning. And the police, I want to congratulate you because at least now you are using the taxpayers' money wisely. Please buy more tear gas. We need them. Kwanza ya leo ilikuwa tamu sana. Na bado tuna prepare. We will not relent just because of tear gas and bullets. We will fight back. If you fight us, we will fight back. The police wamekuwa na shida hata kushinda wananchi. Na nyinyi you are being misused. And I want to tell you that what we are planning, because today is just a rehearsal, what we are planning is better imagined than experienced. We will be holding demonstrations on a weekly basis. Kana wazi ya kwamba nchi hii inahitaji mabadiliko. Wale viongozi wetu ambao wameshikwa, minority leader ya Senate na minority leader ya National Assembly, wawachiliwe unconditional. Tunapatia serikali ambayo wametumia polisi kwa njia ambayo haifai, wawachilie kwa masaa mawili, in 2 hours. Those leaders must be released unconditionally. La sivyo mambo yatakuwa mbaya zaidi. That police are being misused in this process. As we speak right now, they have withdrawn security for all the MPs and all the senators, and we want to tell them, even if you withdraw our security, wananchi will still protect us, and we'll all still fight for the things that are affecting Kenyans. Secondly, there are some people who are saying that when Baba declared today a public holiday, that he should have done a gazette notice. I want to tell you that Baba himself is a human gazette notice. Yes. If he says today is a day that we are out there fighting for Kenyans, for the things that Kenyans deserve, then we are out there. And this is not the end of it. So I just want to urge everyone, even the people back at home in Gusii. Na chinga kishumono mokonyo umure wenseri katika shangwani gamurikira mangana yokorobekana yabaka kolekana litukulia lero anene mono asensemo oya Nairobi na nyamaiga yogo tangwa kumure wekema kya ODM rera moro dinga osawa katikati yomucho Nairobi gose CBD ni gobono gashagwa ate birebune county ya Nairobi anene asensemo airingete uchumi gose economy ni gobono asarene yabireke gotoka kolengana na gashagwa ni gate biruna ni ge serikali yabakego siya shilingi 1 bilioni bere aso Number of business people in the central business district in Nairobi did not open their shops and businesses, arising from fear of looting and destruction of property, having considered what happened in Kisumu, where the Azimio people looted tents, chairs and food, and Azimio people were threatening business people not to open by threatening that they will loot their wares. As a result, this morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. And this is money that should have been circulating in the economy. We want to urge these people to consider this afternoon to call off
the chaos, the mayhem, the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. The economy had begun showing signs of recovery, and we were getting a lot of affirmation from international financial players and no other partners. But the events that are being organized by the opposition is not good for business, it's not good for the economy, and we want to ask the organizers to consider this afternoon to call off the mayhem and the chaos so that those who did not open their businesses and shops can go back to work this afternoon. Na gotigana yibonu monchu muligire tumulekera amangana ndabaka okolekana seri tukolya gotigeria nsema mangana lengete no korobekana omurai wense William Samoei Ruto niko bona berega komotogia Solicitor General Ken Ogeto yubono orurabise na komotigira libageri yogo chiasa Shadrack Musoi tokoligekera okyo jumbe kurase bunge ya Kituma saba imeje county ya Nyamira kolengana omurai wense nigate birebuna nale no kwegene emeremo ya Shadrack Musoi nichigekera ni wa century yabene kubwatekana ngati ya wale bakole emeremo nabo igona bwato kwegena ko kurwa sale bunachwekera ni emeremo yaye asenchire boneta buno Solicitor General. Our Solicitor General, I have worked with him even in this transition period, and I am very confident, and I already told him that the future is bright, and he will move on to other responsibilities that will tap into the experience he has acquired at the office of the Solicitor General to be able to serve the country in other capacities. And I have already told him I look forward to working with him further down the road. And he has been very useful in resolving some of the issues that currently are outstanding between the government of Kenya and other entities that we are in contractual obligations with. And again, on behalf of myself and this administration, to Ken Ogeto, thank you very much for what you have done in the service of our great nation. And again, your distinguished service will not go unrewarded. We will again work together going into the future. And this is the spirit of passing on the baton to the next person. I am sure Ken has done his bit. He will do his bit in another place, and somebody else will, like that, we hand over the baton as we build the nation together. Let me congratulate the family for standing by my good friend Shadrack Musoi, and I am very confident that we're going to have a good working relationship as we build our nation together. Kobuno mo semia ni gobona borio kone kubunango semia re serikana begono muri bwenza century bwendrete aseganga yuko bwatira naso wamo na kone kibuna obo semia gone kubule nkubwatu kubule ochiase ense ya Kenya. Tumusabire igasi ya uchibwanza ebe mobere buya egwa maboka maya egere ubututuka nutubwate Kenya. Unoroche bono ebintu umabwa kongere unoroche Kenya musanaine ingotoka nitio mu Solicitor General to arwe advice uchiase president advice yekene ekuchokonyisa tamo ngaina ase bintu bikolire bikogaragaria abantu advice mu president tukya egora ba president usually ngo bakora ibintu basukumira n'abantu basaraundetie bibuneta machiko bibunete katiba yagera yana uchaira Kenya elizoka target na hasogotia ni gukwaye Shadrack Musoi no Solicitor General ni gochinga kechi yali irabuna na chugekera ni bokaribwa ya century ya bene wanchiri ya konde wensi gotayo. I, Honorable Shadrack John Musoi, being called upon to exercise the functions of Solicitor General, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or a document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required
for the due discharge of my duties as Solicitor General. So help me God. Na kirayibona gendrete nyagetari ya maino manyakanete Wuna Nova Prime Dental Clinic imeye kaunti ya Kisii nigo yanyarage kurobo kariwe babasa ananaso kunyara kolenga maino seri tukulia lero omuyego kolekana ime ye kaunti ya Kisii no nabonigo anyarage kubolia abwatani aona abantu awe soke irikone kibuna nkolengo wara maino kira engaki. Leo ni siku ambayo tunaadhimisha siku ya afya ya kinywa duniani, na katika afya ya kinywa tunazingatia afya ya meno, tunazingatia afya ya ulimi, afya ya ufizi na hata afya ya the cheeks, na afya ya midomo pia ambayo ni the lips. Tunafanya kitu ambacho kinaitwa free dental check-up, kumaanisha ukija tu kuangalia kinywa chako hakuna malipo ambayo unafanya. Ni njia moja ya kusaidia wananchi na kusaidia jamii, kwa sababu tunaelewa kwamba mara nyingi jamii wanashindwa kuja hospitalini kwa sababu ya gharama na kwa sababu ya kukosa fedha. Ndio kwa sababu leo tuliamua kama kuadhimisha siku ya afya duniani, tuje hapa nje katika streets zetu za Kisii tupeane free dental check-up, na kama kuna matibabu ambayo mtu anahitaji tutafanya matibabu katika kwa bei nafuu sana, bei ya chini sana. Lero tukwatani tulio kolire afya yoko endelero twale kiromo kaleli kwagosa kugo check kero demasi twete kwikagaiga ndorigerelio mainao ndorigerelio konuchi nimbi torore gosembuya na abere no mogoka asengencho na abere ngorwa sama inane nigo nacha gocha yana nyora bale ga ase street ya Gusii ngwetanale na banyorere banje kiria maino shida yato konke go bante nganje ngenda ase bakoberero gorali nyara ko bankoro na goshughulikeru ngo karangambia mona sinye kitali yito anda bantu baminto mwezi mwalika nigwe ase the place Nova Dental Clinic tonyore obokalio byabwa maino. Mochumurikira bono nyora nigo gendrete gotengera Ndizi TV obwansubu mugusi tegeteko ndo mutumokomoke igonyora macho inkwira ntogenda gusangana gukona mange kolende Morris Okumu anenyo sepa live ana gotani gatengerete asenchera yabene ensemu ya Facebook live na begon team diaspora nere unile moja ensemu ya Facebook live ngati baga ntogotobwati ya kulole equipe ya University Samson Kibaki Mbake gati ya bande bagotobwati ensemu ya Facebook live nyora macho inkwira na sentude ya kabere kolene goje kumwalika Victor Sultan mwana ubankura nseme studio atumanya mange amangana arengete chigo solitos kagendra gotengera Ndizi TV. Mono Vincent Onyancha kurwa sensemende studio mwanchu muliri yango kwaliga ninkoma yali agenda tekolekana anene kurwa se ebiti bito ngoro kwa Victor Sultan Wangi tuyachakere ligi ya NSL Gusii National Super League abwase timu ya Gusii FC ya ikore tweli tukolia ose ya ikora litukolia rero ne timu ya MCF no Gusii yali bagalia bene kubase namba ya kabere ya ligi yo ya National Super League Gusii FC niyo ikaraboniga se libagali ya gatatu nechi point ya 25 point ya moyoka maiga ya timu ya Kibera Black Stars tole na manalenge korwa segeti kia Gusii Stadium. Na kulingana na game ya leo vijana wangu wamecheza mzuri because unapata create a lot of chances, tumekuwa at least na 4 open chances. Kwa hiyo vijana wangu wamecheza mzuri sana na hopefully maybe going forward vitu zitakuwa mzuri. Unajua pia nadhani pia Gusii leo wakija kuna vile table iko na sisi tuko kidogo walikuja kiwa na underration pia kidogo,
last week tulichapwa. Kwa hivyo sisi imetupatia motisha kwa sababu tunapoteza hiyo game tukasema last year Shaban tuliwachapa, this wametuchapa. Kwa hiyo nikapenda vijana hata sisi tunaweza kama wanaweza kuchapia tunaweza chapo nyumbani hata sisi pia tunaweza shinda wewe. So nikapenda vijana nikamwambia kwa sababu ile team iko na pressure hapo number 2, kwa hivyo si hatuna pressure sana kama wao. So vijana wakuje enjoy game yao. Okay, haijakuwa nzuri kwa sababu tulipoanza coach mpya alikuja. Alafu baadaye akachukua na poster game kama game nne zilizopita. Kwa hivyo kidogo sasa nimeanza another transition. Kwa hivyo hopefully maybe tutaomba Mungu ni turn things around, tuone kama second leg tutakuwa more competitive kama vile tulivyokuwa last year. Next game na Migori, niko nyumbani pale Machako, zile uwanja imefunguliwa. And hopefully maybe Mungu akifanya mambo yake, hopefully na nitapata point 3 so that at least niweke mahali nione vile nitataka second leg. Omogosoria Dakuli amo na Vincent Nyabuto ni gowa ekonyete etimu ya Shabana koyikora etimu ya Murang'a Seal chigolibere aserigeno yesegero asekimeno kieligi ya NSL kiagosore tigweri tukurigoro ase egeti kia Gusii Stadium wikiraboniga etimu ya Shabana nigegendete kwa orokia Onyamasi bwabo anemaiga yokogendera komenta chip point wikirabono ebwate chip point 35 serili bagali tangani serigiyo ya National Super League. Wachezere continuous style. Buna kwa ligere iriga bubono etimu ya Murang'a Seal